Kani kadi Doorshan Meghalaya bangi pedang sngau phaya phibaro shaktu kubor jungi mantaka janmiet. Shwa bangi nya phai shiki kubor ke bapnya ngnya pet shwai ki mat ki bkongsan. Kintu ba Charles Pingro ban penlong ya ki election banjiet nong yalam haka MPCC. Lapin kunno ekale niam be din klang jong ka senrat tu ber habiar anar da ki jingle niam tenra bat ki jingya gejam ling bagirong. Kin mau buram ka ki isu ya upirot sing hakaling ku sniyap ba shispa na kuwai. Lapin kut ya jing rakhi jing dap sans pasnam jong ka himanong klau da ka bakin mau buram ya kaling ku sniyap jong upirot sing sni. Bat yaso ke India bat kiri balajir halor ke jingdan ya ki rel hydrogen shongdor ke projek surak ba hadu khatar hajar saus ba nyopu klor tingka. Mentangin ya pai shwa shigi kubor na keleng ke jela. Presiden ka Meghalaya Trinamool Congress uba Charles Pingrop ulakintu ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC bakan jiet ya Presiden ba Treasurer jangka lingba ka rukom jiet ka bayad katkum gajing penyat jangka seng. Uni UMLE barim ka Congress ulaong ba ka seng ka jujiet lingba ka election bat kinno ba ka Congress ka lahir ha Meghalaya hapo ka jingalam jong uba Vincent H. Pala. Uba Pingrop ulakodoro ba ka working president ka MPCC ka Deborah Marang kanday ka bakhambyang banyalam ya ka seng ha kani ka jila. I think the Congress should have an election process and then through that process elect a president. But if they feel that under the leadership of Mr. Vincent Pala, former member of parliament, the Congress party has now come down to, they have no members in the house from the Congress party. This is the first time in the history of Meghalaya politics that there is no Congress MLAs in the house. However, if they feel that there should be a change, without having an election, we have what you call Congress, sorry, not we, the Congress has the working president also. So the working president can easily be appointed as the next president till such time that they have a proper election. Kajingle niam be din klam ka senyoraj tuber ka bajulong manla usnam kalapoy siya kabakut henne kasni habiar ajnar hakashnong tuber kamay shnong East Giant Hills District hakabada ki hajar ngot ki pat ba kilawan bansaki hakajingle niam kabakaddo lawan ra ikirong bat ki rot balapin itanat dagi senyoraj nagi shnong baper ki balaya lingba ya ka National Highway 6 shwa banyakendo lang hamadan yalekai. Shwa kani, kinong shimbenta kilaya lumlang ha madanyel ekay jong kasnong ban pinkre ika jingyat pat ba da ka ba pin I ya ka kolshor kinong jantia bat la pinkut da ki jingle niam jong kani ka tamasa. District Election Officer Jangka West Garo Hills Vibhor Agarwal ulabishar pnya ya jingyat shaprang Jangka Special Intensive Revision of Electoral Rolls Arhajar Apunrio haka jingle jingo iki katto katni ki jakat vote ki bahap hapo ka 51 South Tura Assembly Constituency haringkar ka jing senran lang jangki officer DEO ulabishar pnya ya jingsam enumeration form bat ki kor digital hakaba ulabatha iki booth level officer bakin pintikna bakin pinbyang shispa na kishispa ikinong tap vote ki badai hok hapo kapor balabo hadu ka khandreu tarik unaitong
palat lai point nyopuar lak teli ki form la sam hakeleng ke distrik hakaba palat iwe point prapun riu lak teli ladap ban penkela digital ke distrik helpline kala penbet uru ya baro arpusan teli ke jingkeli jong kinong tap vote ki balayo hadu mentah. KHASI Students Union North Khasi Hills District Unit henne kasngi kala rakhe ya kalingkhu sngi ya pashispa khnai phuwei jong utirot sings im da kabalej bu sintiu ha umat sa kenmau jong u ha jawar har navodaya vidyalaya nyangbari kinong yalam ka KSU ki bor pinya school ki samla pule bat ki dekhot jong kaseng kala kenmau ya jing IT lut jong uni unong yale light lot na kabenta ki brio jong u kilakin turu ya ki samla pule bakin bat ya ga jinglong nong yalam bat ka mensiam idri ka jing slur ba ka jinglen ladi bat ban yada ya ka buram ka akor ka jing light lot bat ka lawai jong ka jait benreu khasi. There are so many untold stories about our freedom fighters who did not sing him. There is one cave near our district during that time where the guerrilla warfare is there in Kirot Singh time. Nearby there is one cave he hide when he struggle and when he fight the war against the British. The spirit, the struggle and the value of what Kirot Singh Sim taught us should be in our mind, and it will help us because the struggle of that time is different what we have struggled now. Kehinyo Treb Achik National Movement and HANM Eastern West Khasi Hills District haringkar ka jinga trailang bar ka himanong klaw kalapin long ya ka jing mare marathon henne ka sngi ban kin mau buram ya ka lingkho sngi ya ba chi spark dai phuwei jong utirot sings im pat kum ka dak ka jing penkut ya ka jing rakhe jing dap sun spa snam jong ka himanong klaw hakani ka jing ya mare Kapala sedang namot tirot mission hadu madan nongra lingba ka surok ba mairang nongklaw National Highway layo I ya ka jing yeshim binta shirham ki samlakin thei ba chinrang uwan kermen el mauplang bat ka na I banjanai sun kilalong kinong job hakaliang ki shinrang bat ki kenthei hakabala sam yaki song pisa bat ki sernot shekinong job Habaraki yakalingku sniyap jong usim tirot sing henne kasni u Dr. Boldness El Nongrum Menteri Kahima Nongklaw ulapin pau yakakhana pateng ka basan spa snam jong kahima nongklaw kabala seng ha usnam khatsan spa arpusaw hashwaban pinkut yakani jingraki ulaong bakini ki jingraki ki long ban pinne pinsa yakahima bat ban pintikna bakat pateng jong unong yale light luit kanyay bateng ban ay mensiam ki pateng ban wan leng baki jingken mau ki jaka bala ay kerteng ban buram ya kini kilong ki kubor kakhat nyu tarik unai tung kadi kasniyap jong sim khasi wadani kemen sim beslor utira sin sim balakla no ha kajing sha set phatong hagi phareng house nam sha cha pras palai pusan hadien bolas dang ya thama anglu khasi manya dai kajing long trai ri ki khasi abaya kren bakadu darshan uwe ni kementri kahima nongklaw u Dr. Boldness El Nongum ubedanya kajing tep ka bajanai halo ka pateng jong kahima padia kajing im jong utirot sing ulapan pau halor kajing long tenrai jong kahima padia ka pateng jong ka kahima nongklaw jongi la seng hagas nem khatsan spa arusau da u sim chajer simri chajer simri uwan kita kithan sutnga anda buwan hangni usem bagidan pratali kisnong kibamdan lau jong sim ukmi bagidan tang kilingdo ini ki pratali kisnong gilang umka eka nong ka mausunam ka marang taga laureat nang taga maukli ka bangi khot ka tupor ki khot ka mautang siar nang taga mausi bat ka nongklaw nilai pratali kisnong kendon lo jong usimukmi digidon tang kilingdo ki bapenya isnong ithajong ki agaliang joka kinya ka krem yadin ba yeshami gini ladon ke jinyarai
ban thong sim bat anda ba kli rai ban thong sim ya no ki thong he ya u chajer sibli bo nang tai na do nang tai na po kai ma sutengah taglong dia sedang pagum tu tertarwi tertakiya adu ko jong tiro sing ba piam ula batai shushu bahadin balatep ya kahima kum kahima khat sau pra naman nalor ki pratli kishnong sakhat sau tali ki we bat kishnong ki lai so bat kahima kabla ai ka kerteng ka balatep pat ba adu menta mari kahima nong khrao tip ka kum kahima khat sau pra namar la penya so ki pratli serum ini ki kishnong ba ong pi bat khat sau tali ki station neng ki dan ki raj ki dan kishnong ba ha sa du station sera Jadi kat sauteri cha neng ros bagi ni pra dong kat sautera. Kata kelong kana sepang kahima nong klau. Habakaran sepang utir rasing, Dr. Nong ula ong bagi nong tawa history ki antan, balakhaya u hagas nam syahaja praspa ar. Ula syapen kamti kumusim hagas nam syahaja praspa khatsau, bat ula shimti ke bosan syarba pura kumusim hagas nam syahaja praspa ar pon riu. Ula long usim ba shipaw jong kahima nong klau, bat ula beteng ka jing sensyar hadu kas nam syahaja praspa life sound. Hadin kata, ula yai beteng banyo ka jing itu kumusim, walau la syasat patok hagi paring. Uma pila kali sepang utirot sing. Menukha menugim pada yo ke exact date. Ndrei ke snem lo antat balakhayu ke snem syajar plaspa dan ni syajar plaspa ar. Ini ke snem ke ba. Kinong tho ke bun di tho sepang jo. Nomor ni sem kumde hat snem kha arajar ashi hajar plaspa khat sao u wakil ka khat kumusim redong kena bah dong dap kan khat asnem. Dalam khat asnem syajar plaspa khat sao minus asnem kabumut asnem kha jungu gandai bai asnem syajar plaspa ah kata kalau mijing khen ke jongi wala senti pura pada kum usemu pura ndola samlabha jadi asnem khat plaspa ar pendeu Ulapan kan mau rui ke kentian bau di rasing lakaran syuabu niam ka kambaha bangan niap kumunong syaset patong banyak ke banga em kumus imrau hala ke jongkari u Dr. Nong lapan pau syushu ba kahima kalashimi kat tu kan ni ki senjam ban penek ban sai pateng jong di rasing kan thob e ka jing shnai ki mat sa jing kan mau ki madur ki kat tu kan ni ki jakat re kampat ba kan thob e ki hospital ki school ki office sarkar ki college ki museum pat ka yo lang stay lakan mau ai uni unong le lai lun ban penti kana ba ki jing no senyang jong u bakin dang yai beteng ban ai man sim ya ka pateng ban wan dressing pinakan mau ki kantin ki kraw ki ba ngam ki ba long ki ba ki men sim iri jong u kalam uang kum ni ka bahaya nga ban nyap kum patkar haying bindi banyak kebalong imrau halagai. Tan ki baong ba kentin ba ki bu ki wei pada ki ong ba utir singong khambhaya nga banyak kum sim lalu hapo bindi. Kumno lalu hapo bindi. Kadai ka ba ekai ka ba nya banyak keren. Dei wong kabhaya nga banyak kum upatkar haying bindi banyak kebalong merau. Si imrau halagai. Kijing rakyat dap sounds pas nam juga himanong kau kilong kum kajing buram ya kakana kajing teli bat kapateng bani kajing kahima haga juga por kajing kama buram ru ya kajing shlur bat len na di jing itu rasans in uba kajing shim kia klampe jing u yala kajak beri uba kari katang yai beteng ban aiman sin ki pateng bangwang Borio report di News Meghalaya. Mentapan nginya pash ki kubor na kathan chate lamingi. Ketenat pet mariang jong ke India Meteorological Department kalayathu bakan dan ke jinghap slap ke bejur ha Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya bar hakikat tu kat ni ki wei pat ki jilla kentup yaka Odisha, Bihar, Jharkhand bar West Bengal. Kajing kerhu uperthat bar kajing thaba kalele kila banjia haki benta jong ke Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, bar Gangetic West Bengal hakabakum kani ka jinglong ka sunbreng kala banjia hakeleng ka than chate lamingi ba hadaulan nong Andaman and Nicobar. Mentangin niya pash ki kubor nakari.
Menteri Rang Bakdo Kari Unavendra Modi ulap lipat ba yakaral hydrogen power kabaningkong do hajin and sonipat kabadan ha Haryana kabalong umau jam banding bakongsan hakari nakabenta ka jingya linti kabakhut bat kabane kabalashna dakikor kibor technology kanikaral kabayat daki hydrogen kaba ompenmi kal air carbon kala penlong ya ke India banrong ha ki kin huon jong ki katu kat ne kiri ke pertai ki ba pendan kam ban penyat ya ki rel dak hydrogen kani ka penpau ya ke jing kelas tat jong ki rukom batmai ki lentirel jong kari भारत में नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और स्पेशली हाइड्रोजन बेस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक विजन है। इस विजन के तहत इस ट्रेन को डेवलप किया गया है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन को यूज करके 2400 किलोवाट की ये ट्रेन है, यानी 10 कोच की ट्रेन। इससे भारत ने टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मुकाम अचीव किया है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो कंप्लीट प्रयास है, उसी प्रयास में एक बड़ी कड़ी है। Menteri Rang Bakdo Kari Unavendra Modi henne kasngi ulap pelat patba iki projek penroi beper ha Chandigarh bakin thop iki sien jam ha kalyang katanat ka koi kakya habakaren ha kani ka jingelang Menteri Rang Bakdo Kari ulaong baka jingkiu ka roi ka par ha kani kanong ba kalanang kiu omtang ha Chandigarh hendrai ha kithan bamarjan ha Haryana Punjab bat Himachal Pradesh Ula banjuru bahkan ni ke jingkintiu kalong ban penbhai yaki jaka sumar ha PGI Chandigarh da ka baong bakani ke jing penbha yaki ni ke jingtai kan ai jingmentoi ki pat ba ha kaleng ka dikathan साथियों विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इन नई परियोजनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। Mentanginya pais ki kubor na kaleng pertai Ka Caroline Levitt ka badai ka press secretary jong ka White House ka laong bak Iran ka dangyay beteng ban penpau ka jingkwa jong ka ban poi syaka jing akren bat ka Amerika wa hapadeng ki jing herthma jong ki sipai jong ka Amerika dang shen kala penpau bakani ka jing herthma ka long hadien ka jing kenno baki Iran kala penken ya ka jing ate kular dak ba thombor ya ki jihad ha ka Strait of Hormuz ka Levitt kala ong ba President Donald Trump unom la ban sha yakini ki jing sha thombor yaki jihad ha kiri ka perthai bat ula pentikna baki Iran ka de ban mat ki jing sha penchitom bat ka jinga karen hapdeng kini ki artli kiri kadang ya chakmat Well, that's the president's opinion, and at the very same time, he has said the Department of War is investigating the matter, and we would defer you to them for any questions with respect to the investigation, which obviously has not been released yet. I would defer you to them for further questions on it. But there's been, I think the president feels that way because he knows that our military always acts in good faith and absolutely never targets civilians or children, unlike the other side of this conflict, Iran, who is well known for killing women and children and innocent people in their country for a very long time. So you should focus on that in your reporting. Ka European Union kalapan pau ka jing sngo kya ka bajur halor ka jing yurat ya ka hok long brio man brio ha Pakistan da ka bamaham baka jing pateng jangkari banyo ya ke jing mentoy hakalyang ka khayi pateng jangka GSP plus hadin usnam arajar apnyo
kalong baki ha ban bud renti ya ke jing tha jong ka perthai hapo ka jing pen kala ya ki ru kom trekam hakakai pot batamai jong ustam arhajar arpulai arhajar arpusan ka European Union kala pen pau ya ka jing snokia halor ke jing nangkiu jong ka jing sha pendu bor ka jing penyap brio ka jing sha khanglat ha ka jing lait luat ka jing bom klan ka yang bishar ka jing pentre jubor bak ka jing sha le ben ki jat ben rio rit pat kadika kai pot kala ong baka jing duna ka jing kit kli na ka benta ke imlang sa lang kalong ka jing e bakong san da ka bakintu ya ka Pakistan bakan kit kli na ka benta ka hok long brio man brio bat ka jing sinchar an mentapan inya pai shiki kubor ya lekai ke England kala penliam no ya ke India da saw wicket ha ke ODI baar ha Sophia Gardens Cardiff hinnen kamiet ha ka ba kala ya ringkat ha ka series damar iway le iway hadian baki England kala daptiet ke India kala tiet arspa laipola ha ki saw po saw obar ha ka ba ushria air ulayo ndriu run but uvirar kuli ulayo ndriu run kat ba na ke England ujofra Archer but Ugas Atkinson kila kormar lai wicket. Hakaway pat kalyang ujo root ulatiet kendai pu kendai run hakabala penlong ya ke England bakan poi syaka jingjab basau wicket. Urut ula syak jiet kum unong ya lekai ubatebin. Kajing yakun bakado ban rai ya kajingjab kanlong ha kasngi ublay halots. Dimentapan inyapit ika jinglong jinman kasun beneng hakaling ki benta jong kajela. Hatura ka jing shit jingkret kasun beneng kabakiyo kalong laipuway degree Celsius bat kabahyar kalong arposau degree Celsius. Kajing sngam ka haw men takasngi kalong prapusaw na kajispa kajing hap slap kalong san point r milimeter. Habapai pat shanong ba shalong kajing shit jingkret kasungneng kabakiyo kalong 2 degree Celsius bat kabahar kalong khat khandai degree Celsius. Kajing sngam ka haw men takasngi kalong khandai po r na kajispa kajing hap slap kalong iway point san milimeter. Kat baha jawai pat kajing shit jingkret kasunbleng kabakiyo kalong 4 degree Celsius bat kabahyar kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw men takasngi kalong khandai pu r nakashispa kajing hap slap kalong lai point r milimeter. Kabatay lupa ya kajing long kasunbleng hatura shilong bat jawai bakala bandan kajing jor slap kajing tiet upertan haki babun ki jaka. Syabangin poi syakapukut jang ketup kubor nge nyepit biang sai sisi ni kimar ki bukongsan. Kintu ba Charles Pingro pan penlong yaka election manjit nong yalam ha ke NPCC. Lapen kutno yaka le niam be den klam jang kasenyaran tuber habiar adnar laki jingle niam tenrai bagi jingle kejat dengan bagi rong. Kin mau buram ke KSU ya utirot sing skiem hakaling ku siap ba shispa lekaway. Penkut ke generasi jindap sang spa snem jang ke himanam klang da kabakin mau buram ya kalingku siap jong tirot sinsian. Bad yaso ke India bad kiri balaji halor ke jingdan kirel hydrogen shongdor ke projek surak ba hadu hat hajar south spa nyopuk lor tika. Tiparlok katung ilapoi syak bakut jang ketup kubor jangi mentak janmien tat hadu bangindaya syampiang bat pi la syak kesni kublai pi baro.